Tamo da idemo pod njega. O bože, Rik. A, zgazit će ga! Auto ga zgazi! I lijep pozdrav svima, ja sam Paklara i dobrodošli u još jednu epsku PUBG montažu koju ćemo započeti sa ni manje ni više nego glitchovima. Sam kavu stavila. Odizo. Penji se na krov. O ne! Šta se? Ja sam zapravo spojio sam se s motorom, ne mogu vratiti. Čekaj. O ne! Gle lika u stijeni gore. Gle mu noge kako mu vire. What the fuck? Šta? Što da vidim? Ne znam. Šta je odmah? Nešto ajkula. Rica, nešto je tiho. Zašto ovaj čovjek... ovaj čovjek je u podu, glavo. Šta se ovdje događa? Ljudi su u podu. Nije u podu, ajme sad je ovaj ušao. Lik je tu. Hoda negdje. Nema veze, ono, umiremo. Gle, metak leti tu pored prozora, šta? Metak. Evo, i ukro mi je helmet level 3, vraća sad to vama. Tu je. Ma šta? I šta? Kako je to dospjelo ispod, Pa nemam helta uopće, a živ sam. Pogledaj. Daj tu do njih. Vidiš što vibrira. Kako vibrira, čovječ. A sada je vrijeme za totalnu dominaciju. Sa skuterom. Ne, sa autom. Hitan jedan. A čekaj, tu su on kompadu, vidim ga. Da. Jako su low. Ova, vidim jednoga. Rokaj. Vidim ja jednoga. Ispod kuće su je. Jedan mrtav. Fuck. Još jedan mrtav. Čekaj, malo sam. Jedan je ispod kuće. Čekaj. 28 damage. Aha. I jebi ga, nemam više. Svi mrtvi. Dobar si. Ispod kuće se skrivao frajer ko zmija. Jel ono lik? Nije gore. Aha, vidi ga iza ograde, ga vidiš? Da. Da, dolje gledam, ne znam li mene gleda ili... Otkud su se oni stvorili? Vidi kak se bacio čovjek. Neka vesta i... Naravno da je. Di? Lutan, ubija. Desno, Di? Iza tebe. Ovo su oni su se zapeli su međusobno. To je Mike Tyson. Mike Tyson. To je Tyson. Ima kar, pazi. Kar ima. Bravo, čekaj. Vjerojatno ga diže, da? Diže ga. Jako je hitan. Ne, gotovo. A di je sad? Wow! Rašite, da. Šumrijet. 200. Ušao u kuću. Ajmo zajedno, čekamo se. Gledam ga kroz prozor, to je lik gore na 220. Nokan jedan. Crko jedan. A, drugi je u kući, tu, pomoć. Jako low. Čekaj, bacam mu bombu unutra. Bacam granat. Još jedan nokan. Hila se tu negdje u kući. Nokan! Šta je ovo bilo? Trojcu maj. Čekaj da je ovo nije pametno ovdje ići. Da, ajmo se mi vratiti. Popeo sam se ovdje, kako se uopće možeš ovdje popest? Vidim ih! Mrtav, Hilalović. Drugi još tu. Fren njegov. Zabri da te frajer prati. Još jedan je tu. Pazi, Wings je pored tebe. Mrtav. To. A, vidim likove. Silaze s brda. 235 probaj ga roknut. Stijena 235. Evo ga iz drveta sad gleda nas. Ide prema stijeni. 230. Da, sad se ne mogu healat jer će me čuti. Hito sam ga. Ja ga ne vidim. Kući se tu. Kaj bacit ću mu bombu. Hehe, aj dođi na bombicu. Mic. Dolazi. U kući. 240 za drvetu. Sam se sakri, nema pikat. Dobro, u zoni smo, sam čekaj. Prvo je došli do mene nekako ako možeš. Neko me raša. Mrtav. Jedan je pao. Puca me kroz zide. Vidim ga. Prvi ga roknut, moram se healat, čekaj.
Nekako, gdje stavio? To! Stari moj, easy. Ja ne znam kako ga nisam ubio, Low je bio. Čekaj, imam ideju. Mislim da ga to rokne. Puci se međusobno, nice. Čekaj, imam ideju. Koja Pazi, klonica? došla ti po nekog garanta. Okej. Aha, evo ga. Evo. Tu je. Slijeva. Ma sam da ga roknemo ovoga, šta je briga. Bravo. U ovoj kući ja gledam u nju. Ozbiljno? Evo hoda baš tu. Da, Čekaj, ulazi tu unutra. kome ti pucaš? Da, to ga pucam. Odvraćamo pozornost, gore. Ili su! Mrtav. To. Daj mi revive. Gore, neko si hila, gore, još jedan lik je gore. Da, ja se velim. Čekaj, Aj vreška vi. To je lik. čekaj, vraćam se dolje. Loše. To 1917 pola right. Tu je, vidite. Mrtav. Dobro je, Dobro ste. svi su mrtvi. Uvučena je. Čekaj, dolazim. Da, nema šanse. Čekaj, dolazim. Mrtvi, obojca mrtvi. Ovo je bilo dobro. Dobar si. Tu je lik. Dvojca! Tu, kod mene. Noko sam jednog. Još jedan je tu. Pazi, bacio sam bombu. Lutaš kod tobje? Ja samo čekam ovdje, neću ni pikati. A, lik me već puca. Pobjeda, jedan mrtav, još jedan tu. Nije tu, to sam ubio. Tu je još jedan bio. Ovo je kućica druga. Ovo tu je. Lik je stajao iza vrata. Od bojca, Nokan je bio, ali mrtvi su obojci. Aha, ko to vozi? Ne, tu je likovi. To je lik, jedan mrtav. Stali su. To je drugi lik. Tri njih. O, kur. Umro jedan. Tu je još jedan. Na krovu, mrtav na krovu. Bravo, sve ih roknuli. Na krov se popeo lik. Vidi ga kak pada. Ništa. Je. O, I kaže kao, just let's run to the near. on je tebe ubio. Nije što sam ja došao. Uglavnom kaže lik kao... Samo iza leđa, od mene čeka. Jel ima tu nešto? Ja nemam niš. Jel ima u ovoj male kući nešto? Tu je lik, u velikoj kući je. Iza tebe! Puca me. Čekaj, imam molotov, bacit ću molotov, tak mi dođe. Vidim ga, ulazi u kuću. Da, evo ga. Čekaj. Prvo ću ga s molotovom roknut. Jel u kući? Mislim da. Dolazi do mene. Ne, vani. Čekaj. Čujem ga. Kuće. Imaš kod mene QB-u. Dobro, čekaj. Nati. Čekaj. Tu je lik u kući! Pobjegao sam mu! Ko je numara, čekaj. Dobro, polako. Dođi gore da ti digam. Izlutaj ga, ajde. Neću, dođi gore. Jedan. Čekaj, idemo, još moj teammate tu bio, ne znam gdje je točno. Aha! Neka, joj, kako mi je drago. Kad je tako neko uvjeren ono da će pobijediti, onda ga roknemo. GG. Dvojica je. Su ono dvojice, pa da, duo je. Da. Pa nema šanse da izgroze. Nema. Aha. Tu je neko. Koga je on pucao? Opa. Reci ako čuješ nešto. Šta? Jeste vidio sad tu krv? Da. A, pa nekoga je odozgo ubio onda. A nije ga ubio. Ma je. Noko ga je, reši ga. Nula helta! Njemu istra. Šta je on radio tu? Ja sam mislio da on gore. Daj mi metke, brzo. Ništa ne kupiš, evo ga, neko će me rokniti sad, šaš mu iz roku, ne znam, 10 valja, no. Vidim ga, ali da ti išao prema desno. Aha, vidim ga. Dolje desno. Di je frajer? Nubara, ne. Još jedan, iza kamena ti je. Ozbiljno, A,
Cereš. A sad, dragi moji gledatelji, završavamo sa hakerskim killovima. Na stepenici. Bravo. Oj! Oče. Noku sam ga. Još jedan vozi. Gdje frajer? Gore. Dođi do mene. Otišao je lijevo. 300. Ojoj, ne. Kućice gore. Da, neko me gađa. Hitan. Ujebem se. Kućici je. Neko vozi sa autom. U kućici, nemoj. Ubio sam ga u autu. Još jedan.